Mutaro uyu uria wi barabara-ini ya kuma Gachie guthie Gacharage hakuhi na itura ria hapa wa kaunti-ini ya Kiambu ukoretwo uri ugwati munene kuri aikari hamwe na ehetukiri ya itura riri kuna wenjetwo haria mageragira o muthenya. Magari zikifika hapa hata jioni namna hiyo unapata jamu kubwa sana hapa ambayo ni hatari sana. Wakati wa mvua gari inaweza kuteleza na ikaingia kwa hii trench. Ria kuri ndukona hathara nene muno ni undu wa mutaro uyu. Haha niho kihumo kia mathina ma aikari aya kuna riria kuura mai ni marahaga undu uria ni ugwati kuri aikari na makiria muno kuri ciana nini. Cithakagira haha riu utamenyereire mwana waku mwana no kiaingirite mutaro tondu na he hindi bathi ya thukuru ya nyorokete haria yendete kuingira mutaro thiini. Hindi ya icera ritu mwena uyu twakora andu aya atatu makiruta wira mutaro-ini uyu. Thengia ya macio onjoria aria marutaga wira nduka-ini ici amwe ao ni mahingite kuona wira wao ni ucokete thi kumana na mutaro uyu. Wenye walikuwa kwa hizo nyumba juu ya ile vumbi yenye inatoka kwa hii barabara walihama hata hizi nyumba. Unaona hakuna biashara inaendelea hapa. Riu turenda kuhinga tondu rukungu ni ruracokire na mutaro urio haha. Aikari ni moritie thirikari nene na thirikari ya kaunti imateithiririe kuona wira uria wagirirwo kurutwo haha ni warika na ihenya ta uria kungihoteka. Igerie uria ingihota ona especially national government igirire uhoro uyu. Mutaro uyu ni ugwati munene kuri aikari a Gachie kuona makorwo mang'ithiirwo ni mogwati kiondorita riria kwaura barabara citithiikaga na riria kwena riua makoragwo mang'ithiirwo ni ugwati wa kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na rukungu. Handu-ini ha Kameme TV njita Wanjiko wa Wanjiko.